Aner malaken yam kanas dialtin kon tin liang katung nas nuer online TV. Tasloan meditelung kanas dialtin kon tin gor ka shanalama akostikel kaya ko layana bitin ni chang. Kajan gwas me rajdan bana lat bana liang raj bana jakan chaja tanya nana deni tingwan nagbos ka unity state kan shikate ka pest shop ka baro titela ka kwan misham kana ka kan batala ka wal to tom ka je ka kusha mo bana racha me bana je kwingpin mi jira me jedit ka jan gwasa me dere gorno dere subscribe ke dere comment ko no kono de roanya de kana wa rejam ka de ka shwaje ka atak nasten kon tin gor ka liang roini ka tuk nas bana shuwa rei racha me ka gwaste Läär shalado shideni shop ke kizin dangwan ka unify force re which ka unity state boss ka penika shalado ka korpes na dang baro telekwen mecha kam ka akuma South Sudan en gwasa nge ka katin shale mom en mom tere which ka Läär ka unity state shalado de ka graduate ki de ka kamrar gwas ngisha ka korpes na dang bakel teshuwa dungno kan ka kamrar shala de ramkel ala ngish de ni mishale brigadier general Peter Partai mala ngish de ni unify force tishop ke kin dangwan rewe ke unity state chajala no boss midi jatin ko telekon misham de ni ja ka telawal tishari ala ka ba ka kwijwan na tin kap ke deshne shingi jala do Tiken karundang diok rengishka ka kwi malamen gorke balaslet rewe ka South Sudan. En malamo Malaysia tani karon kina daru wal badak en go ba unify force baje laslet ki ba ka ngesh ko ken bika shar kel news no biken South Sudan biken no gwaskel. Shi Brigadier General Peter Partai jaladno shi deini tungwan ba shi kliu rengisha no mo. Kama naka shalado yetel kwan kana wal inde kam ka gwasa dana ci jwe charan kap ko mitel kwan la jwas tungwa la kana tetin gwasa dana ci kwan dak bi jwe baran baja kap ko en kwan ajen kula la welo shiram la Lääri de ni kuma South Sudan ni Major General Läär kong jalado Shimom karwade shusho rewe ka South Sudan ketel misham ke ki ketel kwan dungnu ke kemne dial tin nye ke deni unify postin rewe ka South Sudan kelyo taraje mocha je kwingpi ramandan ala Läär kuma South Sudan dial alat rewe ka Juba chela do kejen kor gwaseme ba kwen bajer yaleka mibichup kene dialten kon ke kem dialin kon tin nge ke unify force ten kone tin wan gwe ken unify force ko ken kanas ti change jagwa ko ken bika mal bikene jat wano ko bendian gwas dana shakal haslet shiken bi chong kor selfa ke mayadit ke kor yang machaten zurgon ke kor minister dial kontrewi ka South Sudan ke nas dialan kontin gor ke kuma South Sudan de kan rwach dungno bika chong ka kwiwech ko bika nong na mal ka kwi pare magwa jan dobadan en chaka ngej keja kan unify force wa chaka ngej ka shiang goya kan shiang palal lwaj pin kan shiang ko shiran chi jade nak bang ke shi jade pat bang ke shi de ngeng keja dungnu de je nyos doban gwana jen mila do mala ka do badana shalat keje eno ba unify force baje laslet akor ke medane shamal shaja tain karon kina darwal badak rewe ka Khartoum ka Sudan gwase dan e ngut aspele mayo kene kum South Sudan ngut kere kor chuchu tuogono shamal mashaja tain gwas mitiji United States tin kana organization dialon konde lwaka refugee wi mon kelio teketin ko ba mal baje jat wano rewe ka South Sudan kon mal me kwi kore da na chitong ne ron ne ko ron kin dara wi de wal jok ko mo chene to wana kan long che yeken chaka bas rewe ka South Sudan cha chu goro baje kapchong ka deje kapchong di cha unify force cha je goro no baje laslet ko ba mal baje nyok none rewe ka South Sudan
Kajen gwasmen tame che kanan go en ne de kon la unified force cha ka kam mandana dong de ka panken de kan kul shun ka je chet ka kwan ke walden kon ti de panken de ka bom ka je ka gwasa dana wa ka laslet rewe ka so Sudan chet ka mele yana ling ka Michael Makoy la jala reno en unified force ba je laslet ke keni atel mete tet kedien ename akel mishala do dong che de gwa ko ken kanast bi maj bi ken ko kep kanitin kon tinditet ken ka matin sha de ni rewe ka so Sudan name akel mishala do ken de inti kin dangwan te kare basantama gor kan lok rewe ka unity state ko de kwande jata wano kana waltin kon te de kan kamas ken de ni ti kin dangwan to tindere which ka unity state chi kan karo di nak boss ma shikamen shalat Ramadan le major general nilul re kong enu ken ka kor paeme ba kwen ba jata wano ka de ni dial ke ka kamne dial tere we ka so Sudan tindi unified force te ke pindian ke jen gwasa me jen gwasa dande kona kapchong mi jiram jidit ke jen channel me gore jen bijen wakanetin kokien kan nogan wo jen ba bishar bija kweng pinka kor ka misi video chatok kos posye kataya ka pal pwan biate kamal bye bye Kumada mi wewe, tala rambu chuti, tala gan mi chuti.